Cumai bor kin her shedrong de kitapnen kum ki pukni kin mare berginam snowtai kin yaj bat kin am snowloi jegini ki kin tin jangan ni kada khot le to ingi badai u isaya u khonjung amas unang tho jangani ki kin tin ki bagi asgau kan kapor baga kateng isaya kebut utrai upenem Yahweh is salvation. Oh, kadang kajing balai let's say, lang baki scholar balaban ang ba, kadang kajing epe dagi spas nem, spas nem, lalu kapo jong isaya, baki ang bala unday kiwe pagi jing tho, kinong tho ya kani, handringi, kamta kanong kabenta, kamang inya keren kata kabenta, andi kini kalong kikintin, kibau belai, ukreningi, ha kani kajamin. Unang terbaik isya. Abo kerani gini kikintin. Lamba kani kalau nang kapasang ho, kadang kadang balai hawai. Kalau kau ini kikintin ke bangki saya pendan kamba man kapor, ban pun slur, banai mensen ni kipra bangki HBA, kibai kendo ini kecing hakacing kecangki. U isya, u ithola pa hakapor kabasitamba, hapden kikon Israel. Nama raga pon jaga jing singsyar jong usaya ujotam ahas badwe zakaya. Nama raga kahima Israel kabla singsyar dos im Saul dos im David bad dos im Solomon. Hadir ke jing khat dos im Solomon. Lapan pai jaga Arliam. Kadang Northern Kingdom berka Southern Kingdom. Kahima kabasyatai bad kahima kabasyati. Kumta kadang naga por kabat kim khat. Apalagi gini ke jahit penreo, kehima kapasitai, haka porjong u Jeroboam, kalau sedang bantai sikit belai thalah jaga deka pertai. Bat kehima kapasitai, ikum baka jahit be, haka porjong usaya bagi waipat. Kadang syabar, kemangi i baka kadang kadak jaga jiru belai, anda gilen, jaga bor, kejaga. Kaktiin kecung ulai kongkom kata kapor, hakane kalau nang besan kan kat wai, kordip kita kebakiran step ke bayi bayi kakia, ke basa abanda meet, abanda kawan kalau penshit yaki. Nang ta susu hakat kebakat pra dengan kalau nang kebasan ke ong kordip kita ke ring, dia kasih mompok, dia exciting thala, pada kapop kumbada utalai kali. Nang ta susu kena ketiin ke jungulai ke ong hangi kordit ikit kibak hot kebabahai kebasniu bat kebasniu ya kebabah nado kabodum isaya nado kabor handai i yini kicike yini sniu ke badon haki imnang salang bat dai kum haki kabor ketiin ke jungulai ke ong akmi how try up kami yau try kin yo ye kecing pentemai bor ban up ye ka bor gajung ublai u ecclesiastes uang hakalan ba lai ka dekat kabakat wei ula pelong itna iki eke baro hala ka ayam u isian rikono nang dekat kabar uang hakapor ke babiang kalawan kan penjakloi iki eke arab habagi ab kamdai mungkin susang klikti kamdai pasif ne kalau aktif in try in up jaga por ke jung try ni up kmi how try agak tin ke jung bolai bat kan ke tin up kmi hak tin Hebrew kadai kaktin ke bagi orang kawawa. Kemudian pan up dekat jingkerman. Pan up dekat jingkmi lenti. Pan up dekat jing syania. Pan dekat jing yaisha. Pan up kami ya utrai. Pan up utrai. Kadang kam ke jing yaisha, ke jing syania bagai jingai. Pan up ro jaga bor kajang ublay. Di pramen sayin ka bakor ka ni ka janbin. Ngi im hakata ka po ka jet H. Ka jet H. Ikan mau iki
Iki Wright brothers. Kini Wright brothers kilalap ya ke aeroplane. Hagas nem ka kendai spotlight. But dadu kas nem ka kendai spot sapo. Nanang lap sisyo iki aircraft di bakam step. Kelanang pen step iki beri banjai na kabay ka jaga sikoy ka jaga. Mdadaya kumu Thomas Jones. Habo umi na po Liverpool. Habo wan siya ka riga jangi. Hagas nem ka prospa South Subway. Thomas Jones berkat Ann Jones kilami na Liverpool. Haka aku santri unai win kar proswa sopo. Berkat simpon ki san benai pan syang dekat jahat pan boy kal kata. Berkat legenda kumbah nriu nyuk nai pan yo cat hasora. Haka arba artrik jeliu jaga senen kar rapat Subway. Berkat Thomas Jones usong jahat san benai na Liverpool na do Calcutta mentangi im kata jet each kapor ka bastet isong deki aeroplane na kawai ka ri si kawai ka ri tang deki kendet kenta mdai san benai kamu Thomas Jones up kami kalau kapor bangin up Pari im haka kapor kapag sitang banam. Ni im haka kapor kapag yos go ba lambaki advertisement. Instant coffee. Instant noodles. Kailan na chong tulis chong. Sila pan yung hangto ike jinba pi. Dan kam badap slam. Oh, ini. Haka advertisement go tasty masala. Tea ready in 10 seconds. Ni im hakum kata kapor kaba ni im ni yok loy ki egay paro ni im hakata ka jet is kaba sitom banam sitom ban yai sha banam nambar ni yok loy ki egay paro haka jingim ka jingi ni im hakata ka bagi ka rat race ni yamre shane shatai exchange ka jungo blai Ko ong hagi tapo Daniel kalau nang bakat ar kalau khat basau bon kin long ki ban pet shene shatai pat ka jing tip kan roi kin ye pet shene shatai pat ka jing tip kan roi ong naham hakul nang ar kalau khat basau ki kilai ki kali ya pom ki her lamwir hakilin tisno ki tengku paraki hakilin tiba Kecik iki kalong kum kecik betring ki her kum ki laili. Ni im hagata ka radris. Kabaya me. Hanrei u isayang apkmi. Yaw try. Man up kalong kabasitam. Luksa bangalanya post office. Rengkaman yang lain pan up. Apa post office. Habang gali isim dawai dekat doktor, teng hapan yang lain hapan up slam, sitam ban up kami mau try, ikan mau, habang ulas ras ulaya, bat habang syabon ya ulas ras bukan parah, ya Mary bakal Martha, kila ajing tip yau Jisu, marbong Jisu iba. Ya ke ying jong ke Mary bakamada. But lapentip yau Jisu. Lapentip yau Jisu. Bau Lazarus uparula ubabi pang. Handra yau Jisu angkat kiri ke jumulai ula kamslem dan saarski kata jaga udang saarski kelam wan kloi sikai ying jaga Mary bakamada. Udang saarski, bad hadir arski kum tak ter usdang manmi lepas kecakapan lagi jaga Mary kebata. Bad haba udah pai ulas suras ulayam. Bad ke mata kongko try dalam medan hangni upara jenga unum dalayam. Kata udah dapat cinta. Ujisu angku mata to kle ya uto mau kang kle uto mau kang
kenrat kata ulai udung la sausri udah napa jingkap kata ulai udung kapan paisyo kislaman wanti kenrat nak jisuang kali yudo mau hang pada malam kali yang mau hang jisu lakukan yung nasaras an mina jingkap agak jingkia agak jingyam Lihat apa sisi ini kecilnya. Jisu Muslim sausi. Berkata kecil ruai yang mengisi aslo. When he is 4 days late, he is still on time. He is 4 days late, he is still on time. Jisu Muslim sausi. Tangba kadang biang kapor. Kapor kacang ublay. Kapor kabagan yaman sim. Kawan nagbangi up how dry. Do up kami how dry. Anyo yakajing pencamai bor. Abraham ulap arbusan snem. Habalakat yaw Abraham man minon. Nagasnong juuna po haran. Panlay siya katagari ka mo play kung sa pan-iyo. Langko, Abram, hilay no, nangni, siya katagar, nangani ka rigi kurga jame, siya katagari ka bagan sa pan-iyo bengan yan lami me, banan pelong ibi ka chay manriyo ka bakara. Habaw play, uway ka di ka jingkular yung Abram, agad-agabor. Abram, udang dan nyebusan senem garata. Ban pabanap hadu arpusan senem. Ban pendap ya kata kejingkular. Ngan kerku ya me. Kan kerku ya kejai pen ya me kejai penriu ka bakrau. Arpusan senem. Wap. Wadu play wal pendap. La pendap ya kata kejingkular. Agak deketin kejang play. Ujakap ulap kat sausnem. Banyo ban syangka ya ka Rakel. Nok tauju labat. Ulap engkong nyusnem. Andre ulapan ula ayu ya ka Lia ban syangka. Hadin molo syangka ya ka Lia. Tauju ulapan uang meneman absen nyusnem. Baru jaga wahabat abadu kat sausnem. Banyo ban syangka ya ka Rakel. Kaktiin ka jamu play ka on kitab Genesis arpo kendai lenong ka dekat arpo. Gunta u Jacob ula syakri daga bantah nyusnem. Handoi ki imat u tangkum kindetsi namar ka jing jeng u ya kakeng. Jacob ula ap kat sausnem an yaban syangka ya ka Rakel. Joseph waban ap hadu kat lai stem ban yaban ya ketika ke bau play udang ka jing tubu ha ka jing im ka jebu. Joseph ko onjo ku Jacob baru ko paju iban ya lau jong kon lap ha tau yu ka sabdi ka batak berang. Bat kini ke men ke jebu ki bisni ba yu Joseph. Ki kwa man penyam no yu. Kila persang ru ban le ya kata. Bat hawak hadu kila di no yu. Siya kita kidong Ishbel. Bat ulang boy. Siya ka ying. Yang baru. Haka ying jebu ba di mar. Unang sejarah habong jebu baru. Tadi usia ka. Bala bagi jing ten jing ke babon ba. Joseph. Haka jing pas ni uli to ya lagu himman. Ikan mau, ikan tup song ke ba. Baka tup song ke ba jeng kayeng. Bat baru piadam ban mani ya.
Gani kal pensat sibone ye ke men ke ju ki para ke ju Joseph. Uya turu ba ki don kasi ubnai berti klor kat we teli. Idem yang aku Ini Joseph. dan sự đôi khi Gani ro kal pensosi. Ye gani ke ju positive ka ba uya tu ye ki. But kila kwa ban penyap no yu ban de no yu. Para bakado kila de no yu Joseph. Para boy yang jom Potiphar. Ula syak harap balaset bendi you. Pada balaset bendi ya Joseph. Ang tahu ya kendo iki wepat. Kalau gelat ke jom belai ban play you iki iki bakang krau. Balai turu you paro ola pas ni. Dan balapan batai. Jadi jeng pas ni ke jom paro. Balai toyu badan apa bendi ubaya tho sepang jangi sepang kecing pastel jangi ubanang ban patai malam kini kecing nang jang Joseph ban patai ula poin ke kerdan banang kum prime minister kumurang syar ubakrau abo jong kani garmi iji lobby kat lais nem Joseph uhaban up. Kalai snem uhaban up. Galong kapor kabat strong you. Haba ulay ulaban kiu kerdan you. Bado laong kumni yaki men you. Pisisha pila tebu kabas niu persya yang Handrai ublay ulatmu yakaban penba yakaban pelong kalat kumbalong ka negasi yakaban penim yok pai ba obabon. Pian kajing temu ke bas niu ya. Andai uplay udah enggak pelan. Uplay on ngabau jirya art pendai kan wei. Ngat David di kijimbot dia mangga perkara sedang jebai yang berai. Uplay udah enggak pelan ya Joseph. Palamba kijing up ju lama kijing kijing Aisyah ju. Boleh kiu sukat kerdan ngapa jerong. Yo banyarap yo baik pa ubabo up kri how dry banyo jaga jing bentamai bor cisin dia tho pakadon ka wai ke interview nam tak wai ka kam bagata kadai ka kam ka bandrei hapo balong ki wireless operator but kini kerkom manle ke kam ke don kam dikit ki sound ke belong kum ki dat ke belong kum ki kenja dash kenja dat ke belong ki symbol ki ba ai kadak nam tak ki wireless operator di kita ke one interview ki bon tin ban ya keren ni kani katai kim yo so ya kata symbol kim yo i kata symbol ki dat ki dash laba kata loudspeaker kim yo skill maki bon tin and I don't way yo ban room baru mi nang ta oleh yo kata kakam ki perlu jogi kendit kamu mi yo kata kakam uang PPT bon tin de pim snap nanti ngasnap up snap up ikapor bangai i itu kata bangarum bat kinong interview ki ong idan kam komune ubreu idan kam komune ubreu ubaya isya ubat snap ubat pelai jemut nei kom mapi ke babungtin bantrai ke de kam wireless operator kumta oleh yo ye ke kam lobby idan kam ban up idan kam ban up agak tin ke jeng ubelai kom ke bangai bagin yo ye ke jing kuntimai bor gak tin ke jeng ubelai ke ong agak sam ke pecis bakar kendai ke dekat bakan riu ngan pensobha ya lagi hau try hagi anjame nganam kelet ya kaktin ke jame labu iya kenal iya ke Mary Jones nagabalang Presbyterian jengi hago to kapor ki kot Calvinistic Methodist hapo Wales gani ke Mary Jones Camden Bible apa kali ginseng hakabalang kabakadan kesyukhangat keitanat kesultanan ya kecingkran na ganagaktian ka jahubulay
andai ka bapli kam dan Bible. Ngi don ki Bible ngi kisam tingi tang mangim chupule. Ngi bo ba ki Bible ki dan lai song sambali ki Bible ring chupule. Ka bapli ka Mary Jones kam dan Bible tang bakat terang dik ban jo ban puli Bible. Apa dia leching sen? Ngap dengong ki kintin ki bakodon ka tin chupule. Pastor Wong yang hikai kono kenaro. Kadang kemen ban yo hikai bandang ban puli Bible. Tanpa tak tu kapor sidong lah ban yo Bible. Di Bible ki beref. Di printing press resu tu kapor kadang tuna sidong ban yo Bible. Mary Jones katerang ban yo Bible. Kalau pulut reus nem kerisir gede ke pelensir keringap gede ke ngap ongap kom tengah kesimpori ke Mary Jones hadon reus nem ban pelang pisah ban yo thiet Bible berkata ke Bible ro myo akasnong jangka kedon kampan le sikwai perkasnong komba arbusan mail, arbusan mer, kapan yai. Bat rus nem kalau pelang ini bisa. Iong ba pelaban yo tang kapok pala. Dalam Thomas Church, atau kapor, dekat cingkimen dekat cingcau umat. Mary bagai yo pan sil kita kap bisa, bagai pelang rus nem. Apakah yo kita kap Bible? Jauh umat ke kedok itu ke Bible baka terang dik ban yo ban puli ban apa demi yo terai ban yo ke cing ban samai bor ban lama kan ni kalau kata ikinong dalam padang Thomas Church berkiwai hagas dem hadin ke tak bor gila seni ke British and Foreign Bible Society dia lembaga ke Mary Jones. Kalau pun ki ikinong ilam pansenya ketika Bible Society ke British and Foreign Bible Society. Ban mentala don komisi pasan totally ke society haka pertai ke Bible Society. Ban penyo ya ke kecil cukup lagi. Dia lembaga Mary Jones. Gabriel kebaik up. Yo cái tiền cái chỗ này áp cái mình không phải nhìn áp hay cái chuyện đuôi David Brainerd Wayne ki American pastor train aprenjang ki Red Indian Native Indians bola pelut bon kapor ki khasil ban dem ban dumai nam lagi ni Native Indians agak kapor bola pelut bor ke jingduai George Muller bola doain bagi sanut ki parlo ke jenggu bagi dia mat dia ke jing penem Wei ulah kalah hadin kat tukang menai. Wei pergi kalah hadin kat tukang Islam. Buat bakat du kalah bawon. Lepas kecing doi George Muller. Dari habla penmi ia kan mediap. Senduk mediap tu George Muller ban lek tep you. Wan ban dem kau sel ban kalah bawon. Dari nama kecing doi George Muller. Lagu ini kita kami dipercaya jangan kecing doi. Ni kita kan manap kami. Mai haki ching doi ki bari ki jumi em bounce shine ban puli hak de pareng utho ki kintin what the church needs today is not machinery or better not new organization or more or noble methods but men whom the Holy Ghost can use men of prayer men mighty in prayer. The Holy Ghost does not flow through methods, but through men. He does not come on machinery, but on men. He does not anoint plants, but men of prayer. Kibreu baka parang kadankam. Kirang kibreu jang kacing doai. Kibreu ke mo munsi makoi ula pensla. Ong bu iem baus. Kirang gamban up.
hau try hagi jing doai iran kaman hau try hagi jing sya jingit kumbaga estar gala ang iki breu ki juga korban sya jingit bagan rung akaman yung muslim at lalangay yap aingan yap iran kaman doai iran kaman sya jingit kabataan juga ujawal ukat iki breu sya jing sya jingit ujahan height ubang itip kumu praying height ulat ray sao bon snem habo panjab uyap tang akar taga basau bon real snem and ray la baga jing tray juga baga jing tuai praying height john height tapi the last ship bon you must stay godor habo panjab up me outrai Pinyo ya kajing pentemai bot. Pin her sedrong kup kipukni. Balai kap Bible keren. Bon sin ya kipukni. Kadang ke ke jenong kerbang. Kiba ublai ukeren yang ayapi lemba pan her sedrong de kitab yang kum kipukni. Katin jumlai kitab Deuteronomy. Kalau nong gak aku pernah kedekat apa sang pukundai kau gak step gak kumbaher gak bukni gak step gak kumbaher gak bukni hakikat problem arbulai kedekat apa sang tapi sisa gaspa kepelang kapdeng yaladi kum gak bukni gak baher siapa deng nang tahagi problem laitu kedekat pra andai ko don lai teli ke bapala yang sisa sau teli ke bangam itu kaludi kalenti kapukni hasai kalenti kapukni hasai Ibrahim sim ke bagodor ipukni lapunan kam hagakin Hebrew Nesha hagaktin Hebrew Nesha gamut ya kebagi ong hagaktin parengki ikal bat kini ki ikal ki pukni ki don saujai ki speses ki don apa Palestine atau kabor pada bagaktin ke jong mulai ke crunch bangki pukni ke crunch bangka bor sepangka jingklan sepangka jingyo ijngai bagin jahat kum ki ko ki ulai wat haka jing mani hap nang kitab jipan pauro kal nong ka basau dekhar ka banyo loong ka basau kum ka bukni ka baher bun sin lapendan kam ya ka bukni ban ai ka ji kai yangi gani ka bukni ka baher se jong ka don gini ki tap nang ki baher ki ba long kum ba army tar ke jing he jang gini ki happening ni juga berkelapan her sejrong harus sipau hajar fit sejrong kelapan her ini bukni berkam juga her lang berkisen ki bare her lang tang berki pra bukni ki jangka sejrong kadang kami kecing itu kana kan itu kangkum kalijen makanya kecing itu kana kalau happening gini ki Native Americans ki Red Indians bagani gede kecing to kana kabang kecing sen yagi kai cing kai long tak kecing to kana baudan we ubriu ubalat ya kapeleng bukni abar baulat igani kapeleng bukni ulai bukno igani kapeleng bukni rengkat lang bagi peleng siar ban aladai kapor ban paino kata kapeleng bukni rengkat bagi peleng siar ita ipu kniro dado dang rit ye lang bat isiar kon siar isu her nang katok ani ko maher lang kiwe gisiar isu bam tang tu hamadan isu trod ya kakandau ban bam ki kniang ban kiwe ki jimba ko mele lang kita ki pra kon siar para ko gasni uta ukon pukni uyo iya kabay kapukni kabay strong kabay stay na din
Wow, itanan ketika sem ke behar sedrang. Uang tahu kon bukni. Kita ke perakon sekiar yang teh udai tahu bukni. Mede memde kung teh. Melong tan kumangi kan Yesus aku dang dia kan dau. Kalong kumta kakut na tan kumta. Namar bau berkat bau udai kon sekiar lawan he. Kada kasi siya ublay la tahu uban long bukni. Ublawan her sedrang. Ngiro lagi apmi utrai ublay ula tawi ke bangai jauh Jesus Christ. Lapaga snam ke bajau de Calvary. Lapaga bor jong muslim ko magin dan ki taplen ke bakai. Magin la man her sedrang kum ki pugni. Bat uni na marba usyuai. Umla ban long kum ta. Kalaban long kum juro yang tapi bagi amde ban yap ta. Ban syuhun kum magilong menta. Nang atrai mela tahu ini kum ki Kristan kum ki bangai man her sedrang berkawai nak jinglong juga ni ki pukni kalong ba ki ba ye ki eryong pukni usung tanat ba ki eryong ngiting em ki eryong ngiting ki eryong namar ba haba jur slap ko meniru teng lesri kala bendon ka jingi khiyum oh namar bajur slap ke penwit jaga ni kajing sifre lai ke jengi hagani kapor haba jur slap bajur ke eryong andre ki pukni ki ki eryong akan mau tu kajing ruai bong Lord I thank you for sunshine I thank you for rain I thank you for joy and I thank you for pain it's a